Ксенофон уткен нүхілген атын білбәт кеһи республикаға соға болу. Кені литератураға да, культураға да кылаты сүнкен. Бұ күннерге үйренбет осколатыгар Ксенофон Дмитриевич атын эңери сиері тома болан аста. Үйрілі ақтырағыңа біге Нюрбатаға коллегалар бұтсырыттылар. Философская наука доктора бәйәт журналист Ксенофон Дмитриевич уткен нүхілген таркайын хелеген бачоттағы лоқтауға. Кені мархас қолатыгар үйренен мантан кынатаннынан тақсыбыда. Онон олоқтоқтырго бу сүлі солталақтыр әйін. Таркайын хелеген нұқташқолатыгар Ксенофон Дмитриевич уткен атын хелегені солталықта хүбді ағылақан. Бұл вопрос тұрбыта қағыстағыла болды. Тихеғар тиен кәлін бұл білеген жақчы бұл анды дуғатыр бұд. Bildi bit köstü bit, ağa atın hurgardı bit, bir doydulak bit, atın boskula enger bit, engerli bit min hanak parti sürdü olan oltalar. Marxos koğutur kuttan dağını saxalı uratı tığnağынан biller. Bu da sırıga marxalar tomus tuttar kehelerin alban atın engeriden siyerten tomtan algıstan sağladılar. Iraqtan ыңырылан kelbet algısçı terahini mandık kapsir. Kini bäte eter migitten uratu jondor boskolunu biterektaaktardian olihen qazbiddi ki bätin eygetin ihin jogurun talanın höpkö arayan haydan herger bu oskola höptö kolu arayan hekta olihen Ksenofon Dmitриевич atınan min qazbiddi ogo bätin haydar suulun torumun olukka sığılın horubun bulu diyen erenebin onu tagayım. Уян кутон кутаган келер кеннерге унугам Ксенофон Дмитриевич уткен ити кынаттахтыллара таркайыр тоскодын эдерчетін үрдүкі ситихилерге сиддехтері. Александра Варламова, Афанасий Васильев, Эдгар Николаев, Саха телевидениеда Нюрба.